hawezi kujua majina. Ceceni-inĩ ĩno ya borithi ya Kĩrĩmambogo ĩrĩa ĩrĩ mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu nĩkuo mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 23 ararathirwo njikarĩro nĩ abitha wa borithi. Kurerikana Samson Mutunga wa Bua aranyitirwo nĩ maabitha a ũgitĩri a kambuni ya G4S agĩkuruhanio na kũingĩra mũgũnda-inĩ wa kambuni ya Del Monte arĩa maracokire kũmũneana kũrĩ maabitha a borithi ya ceceni-inĩ ĩno ya Kĩrĩmambogo marĩ na mũndũrũme ũngĩ. Tulipatana na askari wa G4S wawili, wakatuliza kaa tumeona pikipiki yenye imetoroka, waambia hakuna pikipiki, si tumeona. Then ghafla ndio hiyo gari ilikuja. Sasa hiyo G4S kushuka akasema ni wezi nini, wapelekwa ndani, tumepitia trespass, lazima mshikiwe trespass. Hĩndĩ ya ngai haino mũndũrũme ũrĩa maranyitĩtwo na Wambua nĩ ararekereirio hatarĩ thitango yothe thutha wake kwambĩrĩria kũnunuha, gũkĩrĩkana ĩno ĩrarĩ njĩra ya kũhithania wĩira ya mĩnyamarĩko ĩrĩa erĩ aya maratũngĩtio. Hapo police station ndio askari mwingine alikuja hapo, but alikuwa mlevi, akapiga huyo jamaa mmoja mwenye tulikuwa naye akaumia, ikabidi aachiliwe juu alikuwa na nose bleed. Kwa itakuwa kesi wakamwachilia. Ilikuwa trespass, si ati walikuwa wamebeba kitu yote. Hata ile time tulienda huko ndani kuangalia wako wamebeba kitu yote. Sasa baada wakipeleka huko ndani au makarao wakaanza kuwapiga, unaona? Wakapiga hadi wakawaambia tunaweza waua. Kũringana na Wambua ũrĩa arathi na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa level 5, augĩte abitha ũyũ ũrĩa watigĩtwo amarangĩre arutire mũcinga wake na kũmũratha njikarĩro thutha wake kũmũtũngia mĩnyamarĩko. Askari mwingine alikuwa anasaidiana yeye, akamwacha achange akuje shift. Kumwacha hapo akakuja huko ndani akatuchapa kitu lembia anaweza umiza mtu. Sasa hapo ndio alikuwa kubunduki akafyatua. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde kamanda wa borithi wa Thika East Andrew Sora augĩte abitha ũyũ nĩ arĩkĩtie gũthiĩ rĩũrĩro na mĩhang'o ya gwethana nake nĩ yambĩrĩirie. Washukiwa walikuwa wameletwa pale kwa post, walikuwa wanashukiwa kwamba walikuwa wameiba mananasi. Askari alifyatua risasi, hiyo risasi ikaweza kupata mmoja pale kwa makalio. Jirani yangu alikuja kuniambia kitu kama saa moja hivi, akaniambia mtoto wangu amepigwa risasi na ako hapa polisi. Sasa mimi niliweza kuenda hapa polisi, nikampata alikuwa amelala hivi na tumbo. Mwena-inĩ wake nyina wa Wambua Stella Wanzila nĩ orĩtie minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki amateithĩrĩrie mone kĩhoto gĩko gĩkĩ gĩgĩkũmithio nĩ MCA wa Ngũriba Joakim Njama ũrĩa ũrĩtie abitha ũyũ atacokirio ikinya rĩa kĩwatho. Nilikuwa naomba Kindiki, umerudishwa kazi na kuomba uweze kunipigania haki, huyu mtoto wangu apate haki, kwa sababu mimi ni mjane na huyo mtoto niye alikuwa ananisaidia. Ni jambo la huzuni sana kuona askari badala walinda wananchi wanapiga wananchi risasi, na tungeuliza bwana Kindiki ndio amerudishwa kwa kazi. Hizo ni mambo zenye nafaa kuangalia. Sisi tunajua polisi wanafaa kupeana service, lakini si kuumiza wananchi, kwa sababu kazi kubwa ya serikali ni kuchunga wananchi, lakini si kuumiza wananchi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩtaũ wa Njũgũna.